Athi ukuthi Siswati solo semsebentini nomakhosi bekunene Solomon kuyasenjetwa lapha sansimini semfabantu seke zalahlwa sikhanze majake lapha acoca ngishayela umthetho ngathi inhlanhla sikhanza nanangimacembe lijale likhulumile levakala nawungena lapha endlini kwakhanya ukuthi ubudwa sabukhulela Siswati utasikhuluma ngesini bafana benkosi ngicela ukuniphathamisa nje kancane bafana besilwane ngiyambona amaqembe lapha maqembe wathi umhlaba wonke manje ngibone ngasi nje sinesicicile kancane ukuthi kambona ngibani libutho lakho lokubutheka mbutho mbutho usukile kanye tiye basho ngaso mbutho usukile lambuthi bangepolisa ngihamba naye ngelijake elizala sitewubutheka athi nangivele embundlini icala bathi hey angisuke ngilandzele ngemuva one mamba ngabutheka icala nalo okay emabhala mfana ngosi emabhala mbutho lomkhulu ngibani lebutho lakho lokubutheka mfana ngosilela uqile mina bathi ngigwalagwala ane mambala abangiphalo la hey bakuphala elihle kangaka libitho nami kusidelele cha wathi celela vele lapha ngiyavuma wathi celela bayathi kalubamba la ngathola khona inkilingana nemambala ngase ngibuyele esitheni ngoba ngaputheka ngangisengumfanyana nemambala hayi ngiphethwe umntwana ngifanele ngabe inkilingana ngithwele izitha kalozi nemambala but nje bayathi bakalobamba la ngabo labanginika leli bitho ukuthi ngikho sengidawo vele nami sale ngitiye ngangise ngoba basongigwala kwasho sineleli sibongo sakho bakankosi unjalo mhlala mbutho lomkhulu ngibalo namfana nkositeli mina umsizi bathi ngingibeleze bathi ngibali ngibeleze akwasa ngibeleze emahlahleni basho kathi ngibeleze wena ngithe ngalati emajani lamatsala manje emambala basabutheka sibancane kumbe khona bebakubuka bona thina singeke sikubona ngaleso sikhathi kunjalo mfana nkosi bathi ngingibeleze nembala 88 uthwala inkilingana 1988 S10 Qoqodzele ngembutho amacembe lapha emacembe wabonakala ubene bani labatsala bobani lo menabo la hayi bobu bambonge la buyisho laba amacembe nebakisi amacembe ngangikhomba uyihlo kusilolo ngiyena nguye ngimuphi amacembe amkhomba awungikhombe yena amacembe mbala kwasikhala nebabhala amacembe sibona lapha kambe i-interview lesike saba nayo nawe emaswati ayithanzile ngisho nabantu bekwahamba basibaqatshula nangendlela ukukhuluma ngayo lesiswati siswati mbamba wena ungathi usifunza kuphi vele emaqinisweni ngosi mina ekukhuleni kwami siswati ngangingasa unguswati ngosi ngangithi nje nangiye creche nangosi kube nginesingisi lebengisikhuluma kakhulu so ngosi kwafika isikhathi lapha khona umbane ngosanaka ngokuthi lo limi ngalilahla kahle kahle nemamba lokulahleka kwalolimi wathatha isinqumo sokuthi njalo nangibuye ekhaya akube ngilesiswati ngisikhuluma ngasitakala ke nokuthi nje nabo bebahle bangisitha basithatha isikhathi sabo nami so in around 2019 ngaqala ngasibamba kepha kulokunye lobe kungisita kwakuyi-TV kulama soap yona ngosi because vamsa kukhulunywa isiZulu and kulesizulu ngangisi-translator sibe Siswati ngoba kulehluki kakhulu kufanele ukuthi kuSiswati awuqembe boy yakuva mfana ushana singisi wawusitranslate but nakufika 2020 kwaba ne-COVID sahlala ekhaya kakhulu so vele bengicecesha kakhulu ngaleso sikhathi kwathi nakulandzile iminyaka lolandzelako hawo besengivuthile bosovuthile siyabonga amacembe wasikhuluma mnazi Siswati ngiyajabula ngamacembe lebakithi inhlanhla ke namhla nanginemlangeni longiyena angibaba wakho asasitekele kafishane ukuthi yena vele uyihlanyela njani indzaba yeSiswati la kuwe ngozidlamini wasakugwalagwala siyabonga Mthombeni cha angisho lokuthi mina kwaba nje ngilokunaka lokuthi umntwana onele ngena ecreche sase siyaphunywa leSiswati mina lesingisi lesikoleni nalapha ekhaya kube kukhulunywa isingisi ngathi ke indlela lengenda ngayo kumbe le tangibambisa ukuthi kube nobungcono ngathi lalela ke dlaleni singiswati nawufika la ekhaya ngomaswati singisosicela esikoleni nekungukuthi ke nakakhuluma umntwana ungaphelile amandla ukuthi umcorrecte asisho ngena siswati iswati funa sibe kanje Siswati sithi ngikho kwangibambisa ngaphindle ngase ngimnika neprinciple ukuthi nawo umntwana ukhuluma nemnumzana ukhuluma singisi
akusikho inhlonipho umuntu omdala uyamkhulumisa ngesiswati kwamsita ke wenkosi ke kwangathi ke uyabuya ke kwaze ke wafika lapha khona but vele ngakuthatha lokuthi nginemsebenzi ukuthi umntwana siswati asibambe ngoba ngathi kuthi funa nasi nasihamba sishiyekile singashile singisi abahambe nabo yena nje nyalo noma ngathi umkhulumisa ngasiphi isingisi kuthi la ngaphendulele noma ngathi umfaka kusiphi isiswati kuthi la ngephalo lokhu ngikona ukuthi mbanzi dakhe ukubambile lokunene nemoya wami hawo noma sengingayenza habile lavele kulele siyabonga kwala ngathi ngoloyikhuluma ke mntana Nkosi ijule kakhulu ngoba na kambe bantu abethu nami ngilosekhathi nje ukuthi bantu abethu bafundiswa i-television lamuhla bantu abethu bafundiswa incingo lamhla bantu abethu bafundiswa bo teacher usuyamtshela ekhaya kutshela hey teacher said akafundi phela ukukhuluma naye lokuningi kusho ukuthi kambe nawe nje Dlamini Nohlanga uyawakhuthatha eMaswati ukuthi awu akalubambe lonyawo lokuthi anakusise ukuthi abantu abawo basikhuluma Siswati. Ngiyakukhuthatha kakhulu Mthombeni sisuke sibukelele noma kambe siyekelela kakhulu bothishela bathi bona ukuthi umntwana la ngakwati ngilesingisi labaye bafundise sona nalabacila ke kakhulu kanzi lo mntwana lapha nangabe anikwa lesingisi siyasala lesiswati nakude lobonsa ukuthi uyacikelela ukuthi siyaphunyuka yini noma kamba kasiphunyuka so singamaswati nje sonke mina ngisho ukuthi sibatele sine responsibility ukuthi umntwana asibe nendlile ukuthi senda njani ukuthi lesiswati lapha emlonyeni angeke asibuze akasikhuluma umntwana singisi esikolweni anabuye ekhaya ngona mntalo ufuna ngilala phatha uthola practice khona lesiswati ukuthi ungasho nje umkalimela ukuthi cha kambe singisi ukuthi asigcine esikolweni ngiyona ndlela ukuthi asipractice ekhaya ke nje manje nathi siphinde sibakhuluma sasingisi nge-excitement ukuthi umntwana azokhona ukukhuluma singisi kanti sekulahleka lesiswati lekungikona ukuthi phela akakubambe konke ahambe nawo wena kunene yaphila ke live ngaleyo ndlela ngiyajabula Nkosi ngiyasiva lesiswati uyasikafula ngiva lapho ukhuluma ligaba lokukhalimela ngaligcina kade siyajabula siyambona maqembu yahlehla la seNkosini sho ukuthi yemaqembu wena kuhlehla Nkosi ufundiswa ngibani akwaba ngiyena Nkosi ngani Nkosi lomdala Nkosi kwaba nguye Nkosi lo wangifundisa lethi gabatayo letihlukile Nkosi nami ngaba ngumsila wakhe ngimlandzela konke la kakwendawo ngisho nakahamba nje Nkosi kulokhu ngangifaki ngimcele Nkosi ukuthi zinyane lembuku nama ngimane ngide Nkosi ngoba nje kwananako lokuvunula Nkosi kwimvolelelele lethi nivokode endlini yebo Nkosi waba ngumsila wakhe futhi cha siyabonga emaqembe kepha njengoba nje majala amancane siyawabona maningi aphumile lonyaka eTenkosini kepha siyakholwa ukuthi akhona namayela semakhaya ungathi nje kwakhutsata lawa laphansi angangawe ukuthi bendeni ukuthi kulomnyaka lotakwe Inkosi nayo iphindze futhi ikhala liqilwe ngoba vele Enkosini Nkosi angicabanga ukuthi lengakusho kuhlukile kunalokho lengakusho kuqala nemambala kepha ke wena Nkosi sekungabanga ukuthi umfama niyapholela imvokodo ukuthi awu nembala nayo Inkosi ngiyibona nendlovukazi nemakhosikazi ngoba lokuthi besuke betekuhlehla kungumthandazo Nkosi kungumthandazo ungakuboni nje kwana nawo ukuthi lokuhlangana nje ukuthi sibe ngemajanga lapha imbali ngalapha litsango kungumthandazo wena ungakuboni Nkosi so vele nje Nkosi kuze kumele nje bahlangane nje kulamabandla nabo bakhe budlelwane nalabanye wena kunene ngiyari sibaba khona ngilacela kwakho kodwa nje ngicela uthathe ngathi akekho wele lakubuta khona nyana ucabanga ukuthi usasaba ngakubafate macembe munye Nkosi ufuna munye akube kuhle maqembu akubusise kulokho Dlamini Nohlanga ngabo ngathi abangethe abonyoko ngile phela utatendela wena akube kuhle malanga nami Mabukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo